Good morning, ma'am. Em nungaibiriko. Kano tawrasi. Happy revision masama hana chalamge fundamental rights ki ngasi tawduise. Kano niko article number 14 ga 15 ga niko. Article number 14 je losange. Article number 13 tawgraba male. Mamangda. Article number 13 se tawgraba male. Tawgraba yingi ko. Article number 13 tawgre. Ngasi tawduise article number 14 ko. 15 nang ring se 15 no nangagadi tawrasi nang trapati nang tre. Matang tawna ko. Ado hyper revision masama ka just sarang yo ko. Revision se kano ga deni ko. Article number kano degi hauraga 2F degi hauraga part number 3 fundamental rights ki voting se revision masama tam chalange. Fundamental right ay se kaino ko mamang khoi mamang video na ina gra habit ay chara ba ma revision tawronge habit sapad no ai na ko fundamental right ay se kaino ay khoi the Indian constitution na pi ba ko Indian constitution na pi ba sokhat na ba gi na ta pi ba khoi gi power hai tare ko adu duni atopa citizen singda or atopa enemy alien singda pi ba adudagi ako Indian citizen da piba power ko Indian citizen da katang piba power su lay aduga enemy alien da su Indian citizen da su piba power lay ko aduga punamagta everyone ko enemy alien na tabida ko alien atopa friendly alien hai tare ko aduduga friendly alien adagi akoigi citizen sing su da su piba ko adugumba right adu su lay magi objective nainarabada akoigi political democracy habadi politically akoi se ningtamba habako meaning di both hadabada kanamtana athingba pidaba isagi leader isana khansaba ko dagi both tawraga akoigi kanose leader khansabase akoigi government khansabase akoigi government semsabase sisu political democracy ko authoritarian rule habako authoritarian rule habadi prevent tawba haitare like dictatorship ko adugumada prevent tawba fundamental rights na adugumada prevent tawdoine ko dictatorship se adagi liberties freedom phanghanba adagi government ki power sibu haidi government power se adum constitution na pasana sound pyramid ko adudo praja myam da haidi otanabagi or mana overshadow tawdanaba mana hena ngamdanaba ko government ki power se limit haidi thamnabagi damakta fundamental rights pass tawkibani ko some just fundamental rights ke chawrakpam bulap to ni ko fundamental right ke features sing su nai nagre ai sikta su high grade features in the citizen only the phangba ko adigi enemy aliens natabida atopa sing da phangba aduga enemy elements aliens yauna phangba ko adagi ngara mamang su high grade absolute oi ten ko absolute oi de habedi some reasonable restriction khara lay ko restriction khara thamme and article number 14 nainarapa matamda article number 15 nainarapa matamda adudo reasonable restriction sing se khara khara adum ai hairakani ko article number 13 14 nainam matamda dagi state ki thabak thauramda ayambada masise athingba oina haidi fundamental rights state ki action da athingba oina adum tawe ko
adagi mangona negative oiba positive oiba habadi negative tadi kaino state na tawa function sida thingba ko positive hairaga na kaino state ta tawhanba thabak tawhallakputo ko state ta thabak tawhallakputo adudani aduga justiciable su oi habadi court ta chatlaga ai fundamental right che phangdre phanganlu haiba yai ko supreme court na guarantee tawi haidi supreme court ta koi mandamus kaina lei ko repetition thaba yai ko adugumado thaba yabani na supreme court ta ai kaino phangdre fundamental right che phangdre hairagadi supreme court ta dum che tharaga phanghanba yai ko duna supreme court na su guarantee tawi ni adagi permanent di uidi semtokpa sadokpa yai ko adubu kesavaranda bharati case ki matungina fundamental right che karigumba fundamental right khaladi basic structure da challe adugi basic structure di semdokpa yade patawadabu ko matang matungina fundamental right che dum semtore ini suspension national emergency matamda atopa emergency financial or president rule matamda di suspension tawde ko adaga 31A, 31B, 31C, 33 and 34 C the magi limitation khara like of fundamental rights ki aduga self executory oi masa mathanda id law gumba darkar leite siguma se id fundamental right iram taraga de dum phange law legera leiroi ko id khodamoina hair se right to life have se right to life is fundamental rights article number 21 ko article number 21 se right to life ek kaina leite ko gandai ko ade right to education hai se right to education se ek oina leite right to education 21E article number 21E ana leiba ko ek oina leiba habadi law oina leiba haiba ma Indian constitution da iramba haiba ma lei ko ado fundamental right sidi ek darkar leite hoi ek khara lei ko fundamental right ta chatna hena enforce tawna bagina makta but tawadabu fundamental right ta irami pot kudimak se masana safe executory oe ko masana dum tawhan bangam ibu iram taragadi taw hai ni ko ek ama darkar leraga tawhan banate ko sorry aduga few required law ko aduna law yam darkar leite sini hai se ko okay article number 12 assemagi de ai hairake part number 1 da koigi state and union territory gi magi maming state ki boundaries ko adugi part 1 se kari kari na sagi koi article number 1 dagi na 4 article number 1 dagi na 4 box sagi article number 1 dagi na 4 box na part 1 ni state and union territories ko adugi state ki boundary kari kara na inagre article number 5 dagi na 11 house na citizenship ne ko India da lege da citizenship to sina part number 2 article number 5 dagi na 11 house ko part number 3 sina kaino article number 12 ko adugana 35 article number 12 dagi na 35 power satoi ni ko ado mathang article se 12 13 14 15 16 adum mathang naina gre ai mamang da article number 12 ko 13 ga naina gre article number 12 se article number 12 sina main oina haining is kari no habdo article number 12 na main oina haining is kaino India da leiriba koi ki state haiba se kari no haiba define tawne ko state haiba se kaino state ta kari kari yawi ko state ta kari kari yawi state sida state Indian constitution si irakpa matam sida the word masigi word se ko masigi word state haiba word se masigi state haiba word se ayaw khudigi mana kari no haiduis ko meaning se kari definition se kari no haibado article number 12 se na define tawe kai gina di fundamental right se kari da pi ba ngasai fundamental right ki my properties na inaba matam da kari da pi ba maze state ki against the haibane ko state ki against the hai taraga di state ai do kari no hana define taw da ba ya de tan ko state ki against the pi hai state ta nang adu taw ba ro na adu taw ba
nang adu tawgadabani hai aduduga state to kanano khangdragadi kana ai article number 12 sina ahambada yumpham tholakpadi ko nangna tawduise masino pasidani nangna tawduise na sidani government ani nangna sita tawduise si ko adu state ki definition do ai mamangda article number 12 nei na bada tawgre ko article number 12 nei na bada state se kai kai di yawgi union government akoi gi da haragana husu se indian ki government ko narendra modi na lead tawriba government state government akoi gi state government husik leite ahoi manipur government di leitre ko ndugumba ko adagi local authorities adagi panchayat ko adagi municipalities ko district board loi lei ko adagi authorities ato pa khudamana harkana statutory bodies LIC ONGC statutory hai taragadi ek ama natraga koigi kaino mana adugi matugina form torokpa bodies non-statutory authorities like the registered societies like seizing say explain tawgre ko adu kari yaude adu do explain tawgre ko authorities I think ngasagi state haibasida kari change haibada ko adagi case ama susida nainarami kari adi government ki control ki makhada laiba bodies ko government ki control makhada laiba bodies se dum khudamana harakanda BBC koi BBC haisna sorry BCCI ko adi koi gi cricket ki board to ko adugumba ka to kari maram gi ma se state kaurino state singalino ko adugumba adi NGO khudimok se state da chingadra no moi se private chingduini adumaina kari da chingdani chingna mamagi video da dum yenga phasana khangani ko yengbiro adu khara ma like example aina suma pigre ko adi current affair tagi base toraga so pigre aduga sorry aduga Supreme Court na kari high ge haiba matang da so sa high gre ko exception kari laiba khotpa dugumado so article number 13 sida ai article number 13 sida so article number 12 sina kari ba akoi fundamental rights se Canada sana handoino fundamental right rule lama lai khudamana se koi gi imung manung da sana ga daba ains kai lai dana ko imung manung da rule lama puthoe ka ipan hai be in ga dam ni khot ka dam baba na hai ba loine in ga dam ni ko ado sa si rule lama lai rule do baba na hai ba loine in ga dam ni hai ba rule se da baba hai ba si yaure ko ai ipa hai ba si yaure ipa ja hana define tarom bai wari ni ko article number 12 sila rules sida yauri ba masak sing to hana define tarom bai wari ni ko rules sida Canada hai doino Canada ilan doino kana adu state ta yamba fundamental right ki di khoi mu manung gi di baba sina main role oidana ko imung manung da di imung manung ge rules da di India gi constitution da di state ai sina main actor role oy ko adu na state china define tarom ni article number 12 ta adu si za manana state se define torokini matung da ko sigi sub ba definition se laura ga sum atop part ma'am da su state se define torokini do matang da hierarchy ge anduga article number 12 ki oina di ai di kind of fundamental rights how to tringai gi han ba general oi ba introduction e chamana na article number 13 chi su ko article number 13 chi su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ general introduction ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ law ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣ fundamental right ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ law ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ definition ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ law ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣ law ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣ law ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fundamental right ꯁꯦ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ masana self executionary haidi executory oidi oyeba masana dum thabak se masana dum rules se lei taragadi ek amagi darkar leite constitution da hairam taragadi article number 21 ena sai taruk ke pathakta leiba ngangai sai taruk tani taramene free education no hen gedabani khot kadabani tak tak hairam matam sa 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 adum tawba yaiba law darkar leite right to education ek se darkar lei hoi leiba matang yauri leitragasu free education le dum piri so some same right to life ko right to have a clean environment ko dagi adugamba aidi asigumba pot se ek darkar kasu leite right to have a clean environment haibsi ek leite but the article 21a sorry 21 the yawbanina masana dum self executionary oy ado law darkar lerakpa yawe law khara le ado law se semak toine ko fundamental right se he na mapung phani implement tawnaba law semak toine law sema iba law se kari no haiba se mana article number 13 ne define taweba ado daida kari akhoi ki article number 13 da law haiba se da kari yawgi haidi koi ki order haiba ma by law rule regulation notification si se ai mama do explain tawbre ko adagi law da atopa da custom and uses ko adagi permanent laws like temporary laws ordinance like ko adagi constitutional amendment se law na tabra haina ko laigre constitution amendment se law ra huji se law oiribra ko huji law oidabra mamang da ma se constitution amendment se law oiramde ko haidi constitution amendments ko adubu fundamental right to violate haidi hujikti ko haidi kesavananda bharati case ki basic structure ki features la ki bedagi ko haidi koina semtok constitution amendment na koigi the fundamental right kari ko ba ma se basic structure da challe haraga kadoba fundamental right basic structure da challe basic structure da yawi hai taragadi ko constitutional amendment change se ai tawba yade duduna pra constitutional amendment kudimak se law da chingra habadi ting de ko adu fundament ai law chingba chingdaba du darkar ke sulai gi ko hana torami se law do chingalaga ko adi law da chingalaga semthokpa yade karigumba khoigi law constitution amendment se law chingi taragadi ko fundamental right ta yawra karigumba law chingda taragadi fundamental right to yawra ko adu su khangadamni ko adi constitution amendment se karigumba law natte hai taragadi semthokpa yadoineba any constitution amendment tawra semthokpa yadoineba adubu law oi taragadi fundamental right masada basic structure da yawjaramina semthokpa amta yaroidoine gyan tai ko adumaina article number 13 legre 14 degi hor singase 14 degi real hore ko fundamental right aseng bis hore mamang do na kedoba article number 12 ka 13 ka dana kedoba 12 dana state se definition pire article number 13 dana for kanogi law have se kai to have se definition pire ko aduga husiki kano do leire article number 13 leire aduga si hena khangning taragadi kano do ba koina kano to amangi video de yengbiro article number 14 de hawrage ko article number 14 sida koigi statement se kaino harakanda
article number 49 say the state shall not the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India haibako sida point khara phasaba point khara piri point se kai no hara kanna state ai se ngasai definition pigre ko state na deny tawba yade bako person nama deny tawba yadri se kai no haide mado equality before the law equality before the law or haraga sida the equal protection of law within the territory of India India ge territory manung dani ko hairi sa point ani khak sida yawe point ani se amana equality before the law habasima amana equal protection of law haba hariba equality before the law haba maga equal protection of the law habase masi se article number 49 se masi se India gi any person hai ko so any person hai ado taragadi any person haram taragadi citizen katan hantre ko any alien enemy alien ubo egera amubo egera ko darkar leite India manung double leirama mi se ma se equality before the law se phangan ga daw ne ha ko duga equal protection of the law masi su phangan ga daw ne ha ko or phangan in a sense like koi gi phagan ga daw ne nate state government na madu phangna ba thabak tawra ka daw nate ko state government na equality before the law se the equality before law se kanona pb3 state government na pb3 na traga central government na pb3 na wakat padi yamdi na tebe ko but ai se kari gumba equality before the law se phangdre khala se or the equal protection of the law se phangdre khala se ko adoi taragadi ai wakat pa yai phangdra ka da wakat pa yai gyan tai ko meaning sa shall not deny to any person having him kudama ha kanda say article number 14 gi sigi poche han equality before the laws I explain taro ki ge ko the equal protection of the laws is to explain taro ki ge but ahamada karino statements and hiding is karino the still state shall not deny to any person having meaning the kaino ara kanda say I whatsapp I smile hierarchy I ko ai nangonda same ama pizani haiba ko same pizani haiba se ka sumana hara men khala se rule da same ama pizza ga dabani sine mi ama da same ama pizza ga dabani ko mi ama da same ama pizza ga dabani hai tara ga di state government na same ama mam se mi kudimak ta India ki citizen kudimak ta lo yelak patan ne masina hai se kaino state government na same se state government same se phangba matamda thingmoi dabani habne kaino state government same se phangba matamda thingmoi dabani same koi gi any fruit ama oi be and same ha ba pot se same ama ma yenga dabani ha se hai ba natti ba sida hai se kaino same phangba se same isana same phangsa ba se masi se thingmoi dabani shall not deny habne meaning the kind of state government same se yen gatra yellow state government same se yellow tabu ai isana same se laser but natraga isana same se phangba matamda ko ai isana same se phangzaba matamda state government thingak pa yade habne meaning se ko aduna equality before the law se pigadaw na te direct pirakadaw na te state government na tawdu se kaino equality before the law se phangbra phangdabra adu khatane equal protection of the law se phangbra phangdabra adu khatane phang ai se phangde na ai se phangde na wakat pa yade karigumba ai se phangde na wakat pa yade
but tawadabu aina phange tawba matamda equality before the law se phange tawba matamda state government na thigi e na khala se do taraga di ai wakat pa ya ko equality before the law se ai phangdre ko ai phangdre state government kana no thing state government na thing ban natraga di ade adu sumo state shall not deny to any person is state na tabana thing akwa gi di tongan ba chalai ko aduduna tongan ba sakre but article number 14 da is kaino meaning se ko shall not deny to se shall not deny hare is shall not deny is na hare is karino haragati equality before the law se ko phangdre hire kanda khatang ko equal protection of the law se phangdre hire kanda khatang state government da wakat kadam ne or maruina state government against the wakat to se kanada no supreme court wakat pe supreme court ta equality before the law se phangdre equal protection of the law se phangdre haina wakat pe article number 14 gi ko ado explain tawras ko equality before the law is kaino equal protection of the law is kaino have say wakat explain tawras to whom kana le phangan doina article number 14 se any person ko any person kana kana no any person I say lay ma'am ama lay any person lay ko koi ki sige to whom I did ngasai article ma'am ama lay gi any person na phangan ba like article number 21 ko aduga any person na phangan da ba hai tare ko article number 22 23 di any person da native Indian citizen da katang or Indian citizen plus koi gi enemy alien na taba friendly alien gumba ko adugumba da phangan ba adu ai mamang su nei na gre ko adi article number 17 article number 19 ko article number sigumba mayam sing se adi citizenship ta khatang phangan ba citizenship ta phangan da ba pulap ta phangan ba kai pulap ta phangan ba yaw dini ba article number 14 se ko aduga kanagi mayokta state ko ba state ngasai article number 12 ta define ta gi ba state sing lo yaw scope sina kaino adi substantive as well as procedural ko substantive hai taraga di thabak tawbagi ko adi posak aseng ba hai tare ko as well as procedural adi scope se kaino har kanda procedure hai tare kaino salon bagi thabak se kamai tawe salon bagi thabak se koigi khudamai hai se nongonda salo la pitak toine ko salo la pitak pesada saje ising lum da bida ising asaba se flak se lower ga topa mi di lower ga samana hapsal ga gro sini ga to de adi magi procedure in da bai tai salon bagi procedure se indra adu duga nangonda saje pitha adu tare ga nang se article number 14 se in id tasebagi article number equality before the law is PDP but equality before the law is P basida tawreba process to sana da bawar aibadi ai ngasa chalo la pithakpa matam da chalo magi process se phasana tawratraga pithara taraga dinang se ko ta wakat pa ya doine ya dai ko adagi substantive ai taraga di posak masa do phangan da bai tare ko sa masa do phangan dra ba adoi taraga dinang phangdre hai na wakat toine yan dai ko article number 14 is both substantive as well as procedural laws ni haibati procedure su mapung phana ilan ga dabane mai step to su mapung phana ko in ga dabane ko adu duni ma haini se ko core concept se kaino ngasai ai hari se core concept se ngasai gi equality before the law haiba se mana baga aduga kano equal protection of the law ani sinema phagan equal protection of the law wheresu yai equality before the law concept ani se different yam oi ko han bagi concept se yengsi equality before the law ko equality before the law hai se kaino english ki concept amni ma se english ke parliament season amni ma se kaino negative concept ara taraga negative ara ga kaino thabak tawda thing ba ko limitation of the powers
equality before the law se state government ta thabak se thing tawnu haiba kangu sini koigi law da haragana or any rule and regulation da haragana madu tawba yade ko lamben sorok ta yelum da satpa yade oirum da sakadabni adu tawgadabni ada tawgadabni haibadi taw haiba na tawganu haiba pot sing negative concept sing se loinama equality before the law da yaudere equality before the law what ki meaning oina hairagadi adi law gi mamangda kari dawa law gi mamangda mi khudimak se equal oiba haibni law gi mamangda law is kind kanana law is me over law is kind ngasai article number 13 de explain dawra equality before the law ko law ina mayaro kadi equality before the law ko masi je negative concept ni kanada ko negative concept ni analogy ka hairake ko analogy se kaino harakanda koigi imung manung sida dong khalase imung manung da koigi rule and regulation am leire ko rule se kaino rule number ha se kaino equality before law hairame equality before law ko equality before law hai se kaino meaning se kaino harakanda equality before law hai se law hai se kaino masai rule and regulation da article number 30 da law yawre laws they are say ordinance yawe adigi actual permanent law da yawe adigi adu order adigi regulation yawe adu rules yawe regulation yawe loi suna ba yawgramne adi statutory or non legal terms ma'am am su yawgramne ko adugi hariba law ma'am sing tho adu do mi khudimakta kadoba chap manana ko adi chap manana phanganba haibne ko chap manana phangan aduga maje negative concept ne harisene kaino harakanda chap manana phanganba haise karigumba state government sina adi state government sina family du da phangaleba mi adi ma phanganba sa mama da su phanganba macha da su phanganba adegi mapa da su phanganba moi ma'am ding se law aina adi india gi citizen khudimak natra citizen khatang gi wari sunate ko hol mi khudimak ta loi phanganba haibni law sina pi ba kanam sing ko aduga ma hai se kaino phanganba sida aina state government da phangandre hena wakat padi yade negative concept na hais phangandre ai phangan anade phangdre hena wakat padi yade ko adubu state government na phanghandre hena wakat padi yade meaning say kyan ta dra bakhang koigi state haisina kaino koi yum dugi father sine ko rule sibu law sibu kano to rise father se ko rule sibu ilaliba mi se ko sisine rule sibu same mi se or degi kano se rule sibu ilhan ga rule sibu phasana salai bada mako oris kanano father sine be ibong manung gi ko aduga father su yauna father mother degi magi macha sing su yauna loina maksina magi india da leiriba all people sinina khalase ko father su yaudini ko masa gi law se father masa da su ilan doini ko duduga kanada law ai sina magi family gi law family gi rule doni ko aduduga sip ma haning is kaino law se mipung khudimak ta cha manana phangan gada equality equal oina equal oina phangan gada ne ha ko aduga kadoba phangdre kanana phangandre father sina pibidre ko father sina macha sina michang mi khai nai re ko michang mi khai nai re adoi tara gadi equality article number 14 se salai be ko michang mi khai nai re hai dri baudi ko article number 14 se ai phangdre ha ba yade meaning sing anta phangdre haina chatkada bise karam kanda no hara kanda father sina or
sigi Indian constitution ge oiragadi state government sina phangkhandraba matamda khatane phajana aidi tombadana sigi law se ingadabani chawbadana sigi law se ingadabani haina state government sina haira ko adoi taragadi ai phangandre haina chatpa yai ai supreme court ta chalaga article number 14 ai phajana phangdre haina ai wakatpa yai ko ado state government na natradi papa sina natradi kanana atopa min to banatra chawba natraga any atopam na oiram taragadi kamai dawa ko to manatraga chawba sina atopa mana adu ilamda tade article number 14 na chingde tomba natraga chawba akoi masen hai tare ko khoigi imung manungda macha marakta khanare khalase macha mana haire nang adu lo do in biaro macha ma nang adu lo do in biaro nang adu kano do in biaro adu to biaro ada to biaro haire yagadro didi di thing biagadro adu baina it bullying tawre khalase adi praja mara marakta imung yumlon nabada nang lo in biaro haina haire yumlo na yumthang na mi amena nangonda nang lo in biaro nang wakat pa article number 14 gi through the wakat pa yabra no yade meaning di kaino ay kan state government sida phangandraba state government or ngasai gi article number 12 ki makhada legi ba state ki function taw ba poching to adu dun phangandraba matam da khaktani ba yadois yandai ko concept se amna manung hanjan bani ko adu dun ne hanjan hanjan adum explain taw leisi id ngasai law hai sina kaino ngasai ga article number 13 explain daw ge law sina law sim pepam khodimak ta chana na phangandraba matamda kanana state government phangandraba matamda work article number 14 se phangandre na wakat pa yadoine aduna tabida somna sum ai se phama lere law se aingonda piraktre law se aingonda piraktre na wakat pa yade ko somna sum pham lere ga ko aduga negative concept na haisina kaino kana state government gi power da mana haidi athing ba pi ne state government gi power state government sina haidi hensen na torok pada khatang thing ba itare ko hensen na torok pana tabida wa na torok pada di ai law se ai ngonda wa na pi ri ka tawada di ya de negative haidi negative concept meaning di magi power se hensen na pirak pa matam da khatang kak pa ne ko di wa na pirak pa matam da wa na piri ina traga adu tori da tori power se wa na tawi kholi hai be ya ko de ko haidi negative concept ne haidi kaino har kan the state government gi power magi sakti se kakthabane limitation of the power ne ko haidi function tawdre haina ma se thabak tawdre haina thingedam ne thabak to hinjana tawre haina thinga kadoi ne ko equality before the law haise adu dona sida haire si equality before the law absence of any special privilege ko special privilege special privilege adi kaino birth creed ko adi pokpagi matung ina by reason of birth ko pokpadagi matung ina natraga magi sagai na tai dugi matung ina ko sagai na tai dugi matung ina ma se state government na masidi pokpadagi ma se kano se magi ma se kay haini hek pokpa matabda ma se afaba imung da poe ma se duduna mana hingiba matam khudimak se mana hingiba matam khudimak se tolob oina lupa lising yankai yankai pigidab ko hek polobadagi pokpa dang di phattaba sagai da poe ko nang di phattaba sagai da poe aduduna nang di 50,000 phangoi da ko 50,000 phangoi da ko hai ya de 50,000 phanggadam ne aisibu po hai po padagi nang 50,000 pigedam ne aisibu rule de yawra ne yaw de ado nupa sina wakat padadi swaina wakat pe nupa ni le nupa hai ba manga ko
state china smile state china A habsidana 50,000 je period ko 50k je period B habsidana 0 period ko B habsidana 0 period B na wakat pa yadu se kamana no harakanda A the 50,000 50k P ko hek polo pa dagi 50k P ko masana tan sab su natabida tolo 50k P engon da 0 P ko engon da su 50k P ga da bani haina kano wakat pa yadu 50k P ga da bani haina wakat pa yadu meaning di 50k P ga da bani haina rule da yawra law da yawra yawde law da yawa poto mangonda phangandra kan na katare yadois 50k aise state government na khud hentore ina tro aide 50k popada 50k b ba sim kana hauna ge rule da lei pote ina ga se su now de law da su yawde ko popa ma se po apa ba imung da po adu dana 50k b ga dam na se rule da ga su yawde ko adu dana law da ga su yawda bani na 50k p se mara wakat pa se kamai ho kai kamai na wakat pa ya ba 50k se mangonda di p engonda di p de na wakat pa ya de 50k se ko 50k se mangonda na he na special privilege p engonda di p de engonda so 50k p ho na wakat pa ya de meaning se ko duga mangonda 50k p se p ga no na thing badi ya p ga no special privilege p ga no na thing badi ya engonda p ho na thing badi ya de special privilege se mi ma da p de en khala se mi am da p maram chulai nei tabe ai badi ma pok pagi na traga polap amatan da ma ja phaba jati da polap pagi ko adugi da makta p bo itara gati yade ko 50k p be yade po paga ska imta sumari lai tabe ma se phaba imung da po ko adigi magi sagai aphaba da po haina 50k p be se yade mangon da p ga no haina thing be ya ko aduga mangon da p bi do maina engon da special privilege p u haina tawadi yati sini I said negative concept to give kano do ni ko negative concept to give wari do ni ko state government ge power hands na mingon da tawdo atu do thing bu do ni second thing equality before the law the equal subjection of all classes have ko adi class id kodamaina kogi sisu ko adi class haiba ma thamoi do ni ko adi kodamaina haise kogi mi marakta kano khaibis class khaibis adi mi group sina sini ka na class khaibis sisi taw ya de aibadi kodamaina har kan kogi maru ina class se kogi hindu gi da mogi varna system nei da ko adi kshatriya ko brahman kshatriya ko adagi shudra ka an lai da ko vaisya shudra siguma adi siguma class khaiba siguma class ma khaiba yadre ko adu duna kano lai aduga karigumba class se khaiba tar ko class se khai tar class khudimak se loina ma lo ama khatang da ilanga don khudamaina class khaiba ta ba ise khoigi da di class se obc kan lai sc st kan lai ko adagi ebc kan lai ko adagi kana di pwd haidi physically challenged person ko aduguma adi class admaina khara di lai ko aduguma equal subjection of all classes habidi kaino law ngasagi law se chalaiba matamda law se chalaiba matamda class ko dimakta chap manana chalaiba amadana hena chalaiba nataba amadana hena kaino tawba nataba mi da sunat mi da adi popada natraga polapagi sagaida aduga magi class da chap manana ko yen ga dabni
equal subjection of all classes I say class kudimak se chap manana law se chalai gadamne chap manana law se thabak taw gadamne adi nupa ma da police na pha se nupa ma da na makhuche tung na pulla pha re khalase ko aduga SC da na bang na pulla pha gadamne aba rule leite adi chap manana tung na pulla pha gadamne aba law ma pass taw taragadi or any kano ma pass out taragadi madudo samarana phangana ko law am lay ko law am lay law se any nupama any magi nupama mi pha mi pun taw ma tam da ma je bail pi gadaw ni ha bagi law am lay bail hai se mi pung khudi mak taloi phangan be hai bagi right to bail hai na lay right to bail se article number 21 de yawi ko right to bail article number 21 de se yawi 22 de se yawi 23 to 23 to hariba right to bail hariba law se equal mi khudimak tal oinama equal oigadamne magi right to bail dana maje bail se bail bond ga pida paisa ga pida bida bail se dum phangan ba ya madi AC ni madi ST ni ko madi aduni na hairaga bail se magi di bail phangba se court ta satra se hai gumma ko adugumba to haidi leite haba samana law kudimak se samana mipung class kudimak te yen gadamne hadigi ngasai polakpada ama lere aduga polaba matungda class ma'am SC ST ni adwaina khaidokpa matam da su ngasai gi law se loinamak ta samana yen gadamne se ko equality before the law masi je rule of law gi manung de yaw ta sengna khoida rule of law se leibra haragadi Indian constitution na rule of law se rule of law haina di haragadi leite tabadabu Indian constitution na rule of law se part amoina rule of law ki part ama hai tani ko rule of law se ki macha khara ko India da chatnei ko adugi rule of law ki macha khara gi manung de equality before the law se so amani ko rule of law se tama ani sai ai makha da tama ani rule of law se pura full da chatna bra haragadi chatna de akoi India da di rule of laws ki definition se machet khara khatani ma ilise rule of law se akoi gi kanoni concept ama khakni ko concept ama ni adudo tamani ko equality before law hai se rule of law ki manung de yawa pot ama khakni ko adugi rule of law equality before the law se rule of law ki manung de yawa concept ma sam khakni ko rule of law se definition se tongan to ale meaning di adu jara rule of law se akoi gi Indian constitution da di concept khara khaktane rule of law se aduga rule of law aseng rule of law se di tasena British parliament ta chatni ko dugi British parliament ta chana ba di concept ama mu oye ko aduga akoi India gi rule of law se na concept ama mu oye rule of law di lei ba ko India da lei bra ha di lei ba ko but tawadu British ta chana riba rule of law duga akoi India da chana riba rule of law se ka mana de ba khatang khetnei ba ko haide concept khara yaw de be in India da na concept macha moi concept ahum da element ahum da thokna nai na rakhini adugi element ahum do yeng siko element ahum sida rule of law sida kadana AB daisi na putu agan rule of law se tarambani magi element ahum khak le element ahum do di kana na harakanda absence of arbitrary power laitaba hai ba ko absence of arbitrary powers in a kind of harakandi koigi state government se mana tawning da tawbana ta magi mana tawge ragadi law da yawbra hana yenga da law da yawba khata poto khatang tawba ya ba arbitrary oidaba masana tawning e tawba ya da ba adudubo koida arbitrary power ko adugimba tawning ba tawbado adudu ya da ba do absence oibado adudubo koina rule of law gi element amani ko masigi maning jara hai se arbitrary power da hai se kaino har kana no punishment without trial ko state government na punishment pi doin kana pi doin state government na pi doin mana executive ki role se mana loi state government na state na lau doin ne state government ko state ki function tauba any organization na ai adam state na dum hai ra ko ai article number 12 to hanjana jana sum hai ra gumge
state na punishment pi doi ne state na jail da thaja doi ne state na adu taw doi ne hai ba state na taw ba punishment je khangra trial taw da bida ma je chumila li hai da bida ek ta adi ma je marale na ya hai ra ke ta jail na thamjan ba adu ko ba am ti ya de arbitrary powers lai ba ya de ko adu ba arbitrary powers ina ka dog ha ra kana state ki ma khut se kak that ko mane ko nang na khut yam sa ka no nang gi law do da illo nang hen chala ka no nang na khut to hek sang tor ke lai ko chami ma khut ka ku dang kak ka doi ne bedi arbitrary powers lai ba ya de masigi boundaries dagi nang state ki function se hen ba ya di ha ba se rule of law de ya masigi absence of arbitrary power ha ba element se akoi india gi rule of law de ya do tar di india gi rule of law de sari se kai no absence of arbitrary power atopa rule of law gi element amana equality before the law to sigi equality before the law hariba poaching asai aino sa hai jabado ne ko class ko dima mi khudima poglak padagi hauraga mi khudima law amata na chalai ga dabane law henchana chalai ba ya ponte ba haidi henchana power mi amada hena pba ya de special privilege pba ya de mi ngonda ko aduga class khudima se law ama khatana na chalai ga dabane mangonda law se mangonda na ama chanaba law di chamana ba law di constitution na pira ba aduga mangonda na bail pi ga dawni mangonda na bail pi roi dawni or mana thup khut se tung na pun ga dawni mana khut se mang na pun ga dawni or mana ben da pu ga dawni mana khong na salan ga dawni ka haibagi rule lamta leite bail pi ga dawni court ta judge ki mamanda remand lok tha ga dawni ko adu taw ga dabani numini ni ki manung da adu taw da ne da taw ga dabani ka haiba rule man sing se AST oigera OBC oigera polapa matam na ma se ni thogi mimung da pola kera adegi kanogi mung da pola kera ko lai be mung pro ke na ko be mung da pola kera loina ma equal oiga dabani equality for the laws lai ga dabani ko hai ko adugi term atopa da hai tar ko sidesta no person above the lawyers no person above the law law gi mathakta state government masajisu law gi mathakta leibe yadi state government oigera private individual oigera any law aisina matonda leba sisika no person is above the law haibisika koigi kayane kanoga koigi british parliament ka khetna base sida isala adone akoi di law haibisina habidi constitution sina supremacy oi sida ini ma constitutional supremacy du sulais haidi constitution na haramba constitution ge matung ina koigi laws se mak toine constitution ge matung ina ordinance se mak toine rule se mak toine regulation se mak toine ko person haidi constitution ge matung anu constitution law haibasinda state government chisu mai makha de loi thamme state government oikera ama oikera parliament oikera any apama mai makha de loi thamme adu equality before the law haibsin meaning se kaino adi supremacy of indian constitution haibase ko in the supremacy of the adi akoigi supreme leader se kanano indian constitution ne supreme leaders adu british parliament intadi kaino supremacy je kanada le parliament le parliamentary supremacy we parliament supremacy we adu do mai moi de su rule of law je sat sane adu ga rule of law se moi de sanam jida element ama kha henchana yaw element ama to hai sara ke ko sta element ama kha henchana yaw ko to daida to primacy of individual right ko masigi primacy of individual right habise masi se koi india ki constitution adi india da di yaw de masi se rule of law da di yaw rule of law kana rule of law kaino ki british parliament da chana ko british parliament da chana rule of law da di yaw aduga akoi gi rule of law india ki rule of law da di yaw de india da rule of law leibra hangadi lei hai de ko rule of law se lei harakani ko kaigino adi india ki supreme court na rule of law se basic features ne law thoki ko basic features ora ni india constitution da yawba asengba magi element ama khak ne habdu khangani ko gyan dare ko
basic features never. But kay haini British to chanaiba akoigi rule of law siga India the chanaiba rule of law siga tongan ba oibanina ko tongan ba oibanina mai masak se ngasai AB haiba masak ani ngasai sigise absence of arbitrary power equality before the law haibisina same deni India gi rule of law sina ko aduga British ki rule of law sina moi ahum si magap chalakte primacy of individual right ko saidi koigi India gi individual right aina masagi lejai individual right edi kaino koigi fundamental rights ko fundamental right masagi lejai fundamental right se individual right moi gi di British ki di ko sisi India hairo ge ko sisi India hairo individual hai ga individual sorry primacy of the individual rights ko primacy of the individual right habidi kaino individual rights ina masagi law dagi head ba habini meaning se ko rule of law sigi rule of law se dai se kaino law masa se source of the law se kana no constitution se ne British se su constitution se le ko shi se dai se ne kaino kanda British ki constitution se British ki constitution se ko masidagi akoigi law se laktoi natra law haibadi rules se laktoi natra ko constitution se ado constitution se sigi rules individual rule do oidene ko masa da chana rule to masi sina law sina rules dagi hena aidi primary factor oy haibadi hena important oy rules sina laws constitution sina kana law sina constitution sina haibadi source dagi haibadi individual amada ma se kudamana haise right to bail haise individual amada laigeda ne haise akoi di akoi Indian constitution da hairam baide karai da hairam bi article number 21 da hairam baide ko article number 21 da hairam baide akoi India gi oina di adu taragadi article number 21 da hairam da taragadi right to bail haise layer right to bail haise layer right to bail haise law se layer right to bail haise rule se layer right to bail haise rule se Indian constitution hairam bagi lairi ne ko India da di ko so India da di but British da di kai do ge hara kanda right to bail haise se sukcho shoidana phangada bane na adum lay individual right amo ina lay constitution da haiba haida ba mathau ta di kari gomba right to bail haise lay gada bane haise mage individual right ne kari gomba right to bail haise Indian constitution ante British ki constitution da hairam dra British tani ko haise ko British ki constitution da hairam dra British constitution semdok tuine individual rights phangdre kari ko bano pa ma individual right to bail se phangdre hai adoi taragadi phangalu haidoine individual rights phangalu adoi taragadi constitution di yaude constitution semdok haidoine meaning di kaino har kanda individual rights na constitution dagi hena chawe constitution se kan darka ta di modi akoi India di constitution dagi source power se lai constitution di yauram da taragadi constitution de hap kadawni haibu haiba yadi right to bail se constitution yaude adu taragadi right to bail se nadre constitution ay important way adu to ne ba adu gi constitutional supremacy do laiba gi British ka akoi gi India ka khetnari ne have the right to kanose right se the fundamental right se the khetnari ne adu ne ba difference akoi gi British ta sana ba rule of law sika akoi gi India da chana ba rule of law sika ani se khetnai ba India da de element ama khak yaude ba karamba element primacy of the individual right sina constitution dagi hengadabani habagi rule se yaude India da atopa kari element yawi element atopa ani du di yawi kari koigi equality before the law have element sika absence of arbitrary power have sika yawi
ko sigi absence of arbitrary powers di article number 14 da mention di tawramde adudubu article number 14 da yawi haina adum lawwe yai ko aduga kadawgi equality before the law hariba rule of law gi element macha sidi ko direct palamne ado rule of law se India da direct palambra constitution da palambra haragadi palamdi ko adudum haigada rule of law se palamdi equality before the law haibisidi palamdi ko rule of law se di palamdi ko adusu khangadamni ko aduga equality before the law se tasina magidi rule of law ge makhada leiba pot ama khakni aduga rule of law se ko India da chanaiba rule of law se British ke chanaiba rule of law duga manade British ke chanaiba rule of law dadi primacy of the individual right haibase asise haidi asise yawe ko gyan tare ko yani ko sise explain tawna ta jagani comment hara ko I don't explain the one okay. Okay. Individual rights. Minutes am sat kriyani punga mahian kriyani. See article number 14 jabdelo shalaki. Ko rule of law se dang lo shalamaki. Rule of law se pa khada yam hangi ko. Rule of law se dang lo shalamaki duga article number 14 se hayeng lo shalamaki. Ko idea se da matam yam sangali se kano taw begini ko. Kogi important oi begini ko. Important oi jagadi kasu is my high rate ko. Kun sangala aduna Indian judiciary na rule of law se kari hai ge habdagi si makhada lai ko rule of law have se Indian judiciary na rule of law have se basic structure in basic feature ni hai na ko India na recognize to e masi je rule of law se kesabana da bharati da dum accept program ni ko kesabana da bharati ko adudaida rule of law se a basic features ne na dum accept program ni ko rule of law se ko aduduga kadoga harakanda ngasai doctrine of the doctrine against arbitrariness madusu rule of law da yawi ngasai se rule of law ki element habaduni ko adudo akoina sidaita doctrine na tamakani ko doctrine hai se the Indian constitution da yawba koigi kai hai doino koigi kai hai ni main oiba ko main oiba koigi doctrine of basic structure kai like doctrine of arbitrariness kai ili instrument hai tare ko di kudamana kanda laws is koigi doctrine hai se supreme court na natraga koigi supreme court na koigi Indian ke constitution se India ke constitution natraga India ki kano se pa na bakuna ba matamda explain taw na bakuna ba matamda India ke constitution se ko kanana explain taw doina supreme court na natraga high court na natraga any court na any judiciary ke para bala asisina India ke constitution na explain taw na bakuna matamda koigi pot ama explain taw na bakuna matamda koi slide presentation ka taw itna ko pot explain taw na bakuna matamda instrument maya ama seasonidana hayade akoina aina explain taw na bakuna matamda internet seasonary kano seasonary sige mic seasonadana dagi camera seasonadana tawris sakana na supreme court na kai gomba Indian constitution se explain taw no na matamda mana element ma instrument ma season adugi instruments example ko na doctrine go doctrine sina explain taw to ne adu doctrine against arbitrariness haise have the doctrine against arbitrariness have arbitrary have a pochima suwa yawa yade Indian constitution da oigera government ke function da Indian constitution na explain to government ke function da oigera state ke function da oigera any function da arbitrary oiba ko ningak pataw ba rule da in da ba rule yaw da ba ko ngaw phai ge da na mana ning ba do taw ba asiguma potse sungya ya de
rule the stick tawgadamni rule iramibudo adudo adum ingadamni haibni doctrine haibsiko doctrine of basic structure na haise kaino doctrine of eclipse kind like doctrine me ama like doctrine pai ge like adu India constitution na explain tawna mo khana matanda doctrine against arbitrariness se karai de ki tholak ke harage article number 14 de ki thole hai ke article number 14 da ngasai ge rule of law se yausare rule of law ki element makhada ngasai gi arbitrariness against rule against arbitrariness haina pot amasu yausare ko aduduna maram oirakanda India gi judiciary se ko India gi judiciary na se doctrine of arbitrariness article number 14 de ki tholak tu ko aduna article number 14 se explain tawna wana matam the doctrine of against arbitrariness ye aurkadoine arbitrariness is kaino sida sama khada su pire ko any executive legislative action khudimak se kari reasonableness ko ai question hang maya ga dawne nang tawri se thabak se kai nang na law se my pass tawri se kai gina constitution yawbra yawe yawde fairness chumbra chumdabra ko non arbitrariness oibra haibidi nang ne hekta ningak pada tawrira tawdrira adu explain tawgadamne adu explain tawba ngamda taragadi state ke function tawida state amana government amana pass tawre ek ama natraga law ama seme natraga any execution ama tawre like national emergency law thwe natraga president rule thamme reasonable oigadamne reasonable oida adi pau kari barangi thammino haiba tamda reason se piba ngamgadamne fairness laigadamne fairness reasonable fairness ko reason piba ngamgadamni fair oigadamni achumba chumbra haiba tamda chumra lamra thidoba tamda chummi lali khangadamni non arbitrary oigadamni nang asana ide masi se ekta ai ningakpa tawba na ta ko sije thodo ningakpa tawba haibse example am pirake ko imong manung da family da mapa sina macha man kwai nung sijaba macha am da yawe macha ama sina kano regwan sun tarak ko dingi cake ama man bijay macha amana ko macha han sina hai kan macha han sina regwan tarak ko dingi cake ama man bijay ko cake ama man bijab che rule da yaw de do cake te dum bijare man ko cake te dum bijare rule da di yaw ponte ko family da rule loina law thok padina te ira thamadina te adubu macha atombajina rengwan tarak matam da di cake se paisa laitre bijadre ko adu arbitrariness ko abadi ninga pataw wa itare ko non arbitrary oigadabani nan taw ga itare ga di pulap chamanan taw ga dabani rule sem ga ga di chamanan rule se sema kadawne adugu sema iba rule do fair oigadabani reason pi bangam gadabni pi sema easy ge reason pi bangam gadabni reason do achumba reason oigadabni aram reason di oibe ade ko aduna discretionary masana tawzaba haitare masagi wakhana khanjaraga tawzaba asise arbitrary ek oina dum lawre ko aduga ngasagi haibdo article number 14 je kedawe state to kano da su adi koigi substantial su oi haibdi posak se pirami ba poto adum in gadabani aduga pira iba poto gi tawgadaba thaba ngasai haido cha lon bagi to cha je pira iba cha pi gadabani haibsida pira iba cha do rule do chamana na pi bagi pot ama su yawre na cha haide imong manung da mama jena cha lole cha je mi pong khudi mak taloina ma pi gadabni hai tara ga di rule se adu tara ga cha je matham pi doine ko adada pi ga de ba cha je lolak pagi di yaw bra di yawe lolak pa se mama do na cha se mapan dagi hotel am dai leira la yin khala se rule da di kai hai cha je mama na lola ga pi thakadam ne hai ado mana loan da bida mapan dagi pura ga cha di pi re do mapan dagi hotel am dai leira ga cha di pirak po itara ga di adusu yade procedure is haide masagi magi step to adusu in gadabne salon bagi step to adusu in gadabne sa do mayum da lon gadabne gas thagat kadabne adu tawdana ta procedure su lambe yade ko adu gini ma haini aduna procedure to su in gadabani aduga
reasonable fair non arbitrary adu ma'am sing jo loina ma ilakadabani rule lama chalai hai taragadi ko aduga constitutional morality sisu constitutional morality hai se kaino constitution sina maku oyana khanba constitution ni makhada kanam lei payada constitutional kahani safeguard lei ba hai tare constitutional morality hai tare kudamoina constitutional morality sa haraga koigi koigi hairabonge aidi constitutional morality se in the ba se constitutional morality se maman so video number 678 adai su nai na grab ko constitutional morality se lai ga da bani shin hai se meaning se doctrine against arbitrariness hai se constitutional morality is support away constitutional morality is cry de lai constitution na supreme oi constitution na makok ni punamaki ishwar di constitution ni habis da constitutional morality is lai da ko adu duni ko constitutional morality hai de constitution na haiba du da kan tang taw adu na haiba atopa taw da mana haiba du ka tang taw ko adu ni ngasagi rule of law ngasagi rule of law sida yawriba element ma'am sing sida paina explain tore se rule of law se kai doyeba basic features ne na explain tore doctrine against arbitrariness arbitrary oibisu yade haina explain tore separation of power separation of the judiciary yonga rule of law se sijina su judiciary ki power se amuke na separate taw thoe ma'am de ko haibedi constitution se kanana interpret tawi supreme court se kanana judiciary chumra separation of my powers se supreme court na interpretation taw se kadawi interpretation taw se supreme court na torok toini ko aduna judiciary se magi separation power separate tawraga yam fasana na thambi adu do article number 14 da yawe 14 da separation of powers yawe kamaina aini yawe hairi no kamaina no hairi se ngasai rule of laws ngasai rule of law ngasai equality before ngasai kaino gi rule of laws ko koigi separation of powers yawe separation of power maru oina ngasai separation of judiciary maru oina independence of judiciary se independent oigadabani mana tawa function da mana constitution se explain torpa matamda explanation amakak leigadabani supreme court na explain torpa matamda explanation do state government so central government so any state ke functionary military khudimak se loina ma ingadabani aduna separate judiciary se kanam tana khuting jamba yade legislature na aduna thing jamba yade ko adu ngasai gi se explain tor rule of law se article number 14 appear rule of law na kari hai rule of law na supreme kano constitution jina issue ni supremacy of the constitution je pire supremacy of the constitution je phangan ge hai taraga di judiciary supreme court se free ohendaba yade natragadi supreme court na interpretation tawriba lady bro adi rule am lady rule se mathwai pibiri se indian constitution mathwai pibiri se kanana no supreme court judiciary ni indian judiciary ni indian judiciary je leram da taragadi kano se leram ba hadi constitution se leram maroi constitution je lei taragasu chalaiba ngamaroi ado supreme court se leibagi indian constitution se leiri ni karigumba supreme court se free oidraba independent oidraba constitution se leiroi constitution se leita tarade rule of law leigidro rule of law leiroi gyan tai ko aduni haini is adagi force over the public trust doctrine public trust adi judiciary se independent oiramnina adi sarkar se arbitrary oiba yadre sarkar je man tawning tawba yadre adu taragadi
sarkar se tawning ba taw yadragadi public trust henkal oidro ko public trust henkal taragadi yadoine ba khudam oina harase sigi example the distribution of material resources khudam oina harase koigi sarkar sina pds ki polam yele pds ki polam ching yengadamne adu tawadamne corona ai matamda ka su ching yele dana ko hai ba yema matam sida cc phangadamni cc phangadamni ka aina law thok tana ga yele distribution dpsp gi 39b ki makhada dpsp ai se government da order pibiduni ko directive principle and direction ne government tawdaba thabak sing do pibadu adugi piba rule gi group to bukona dpsp hire kangne directive principle of state policy state amana policy sema matamda kari direction in gada ga hire se dpsp na piduni article number 39 b da kano se directive principle amakak yawi kaino hire kan the material resources kudimak se aidi yen thok pa ko material resources se equal oin yen thok pa hariba 39b sida yawi material resources yen thok pa haise sise koigi sorry yen ba haise pds ke polam yen ba oigera adegi kanogi polam yen ba oigera any yen ba ki thabak sim equal oin yen ba ki thabak sim dpsp 39b ki makhade lo yaw doi ni ko hadi praja miyamna darkar leba material resources se yen ga aragade hai ba yen ba se indian constitution yaram ba ni yen bas ado indian constitution yaram ba ni na sarkar ne yen da ba yaro yelaga su chamana ne yen da ba yaro yele na state khara da na khara call allocation ga da tauris call allocation ga da akoigi corruption tawdana ga tawrise the two spectrum gi corruption ga tawridana tawris hadi distribution se fazana distribute tawrok tabaini fazana distribute tawrok ta ga public trust se wala ani government sina kari gumba pose yen ma matam sida mi amadana chak thong je mayam yela state amadana pds ke polam je 10 kg ken 10 kg yela state amadana 2 kg ka tang yela doi tara ga di sarkar da thajaba je leigidro leiraroi sarkar da thajaba je leihen ge are tara ga di public trust se phangan ge tara ga di ngasai gi article number 14 je salai bata article number 14 gi through dagi koina ma kg tara moidana yen ba koidana kg ani ka yen be di yaro yen ge ara ga di kg ani ni chamana na yelu ko rule dadi kari hai rule dadi kg tara yelu hai ni koida di kg ani ka yelu se kari gino rule do illu hai rule do indoine kg ko rule lai bada rule do illu hai kg tara yelu doine rule da kg manga hai ra me na kg manga yen doine kg tara moida kg tara phangi aingon da kg tara phangalu ya de rule da kg manga hai ra bani mongon da kg tara pi bido manga da hando aingon da kg ani pi bido manga da ko rule da haram bido illu rule da illu public trust se haidi se porak na ko na bada sigi article number 14 adi rule of law se yamna ko due process is one of the rule of law ki makha da yaw bani ko due process is ngasai ki due processing ngasai ki procedural law to ni ko procedure ngasai ki chalon ba ki to ai hai chalon ba ki process to sakadam due process is amane ko khudamana hai se due process ki example se the bulldozer rasana hai se ko bulldozer agane bulldozer and bulldozer example ne ko se bulldozer hai sa due process in by ngasai gi law da kari harami law da sar kano da corruption tawba mi jingse ko kare law da kari harami corruption tawba mi jail da thangadam mara leba mi jingse jail da thangadam ne corruption tawba mi je jail da thangadam ne hai political kano da corruption tawba singse jail da thangadam ne ha se rule da yawi ko ko indian constitution da yawi ko sise maka indian constitution da corruption tawba mi se jail da thangadam ne ha se gi rule se yawi adubu ko punishment pi gadam ne ha se rule da yawi indian constitution kari yawi
corruption to ba mi se awa ba pi gadawni punishment pi gadawni habse rule da yaw due process ne kai haino hai kan due process se kan ma se punishment phangadawni habdo rule da yaw but tawada bu punishment phangse court ki through da phangadawni court just mama na putho mama je pa gari punishment phang sahi manga gi jail tham doira chahi manga da jail adu su jail tham adu su kari adi maje labor to hondoira thabak su doira adu to doira cam koi tham doina ko doira adu me am chik lo oina ma process to iraga thamame process to sai cha lon bagi process to adu ira thamam bagi type ta cha lon bai singan thagat kada ni cha mana ha kada bani adu to dagi sini sman si am ha kada bani si matan ha kada ni sa zum cham kada ni kor kada ni adu me am chik due process se constitution de sulu yarami constitution de yaw ta ga sa sai law article number 13 de explain to river law khudi mak to adu de sulu yaw hari ba process se it ga da ne corruption to we na bulldozer thajalaga ma mayum do punishment pi de ne mayum thugai ba gum ba ko bulldozer politics ko bulldozer ras ko ba du tawi ko koi bihar da bulldozer ras se mamang da su bihar da su tawi uttar pradesh da su tawi ngasai gi nupa se si mara le hai taragadi sarkar sina punishment pi ba type ta magi mayum makai se bulldozer to thugai ba gum ko adu sarkar na tawini ko dusu ko eviction ga adegi mara le ri paisa pai ba mi ma corruption tawra mana tanjalaga sajara ba yum kari ka se bulldozer to thugai ba gum se yam taw Uttar Pradesh ta kai khabar yam yawni ko asi se bulldozer ra se due process in manate due process in the bisina mara mona kanda ko id due process in the mara mona ngasai mara le bido mara pi ga da bido ko mara pi ga do due process in the bido mara mona kana article number 14 se indre have ya article number 14 se indre have ya dutana Menaka Gandhi 1978 ta introduced the due process issue. This is also one of the basic structure the yaw ni ko due process service in gedawani article number 14 the due process service yaw masai have procedural in gedawani gyan tare ko ya ko si se due process issue sai lo lo the yaw ni ko political funding like masai ki electoral bond political party me am electoral bond hai se kaino company natraga ma ba support tawning ba kangu sing na paisa se pibe ya bond amo ina hai bedi loan gi ta to ko adu gumba electoral bond se kaktat khre ko hujikti electoral bond se leitre electoral bond se mamang se itro hantak tara hantak mamang se do adu da kakre ko electoral bond se leitre mamang se ita electoral bond se leitre khabade su yaw ke bani ko political funding se leitre asigumba leitaba se this is also one of the example of ngasai gi kano to be ngasai gi equal distribution to ngasai gi equality before laws sis ko adu do den right to property se sisu kaya ni property kudi ma mingo da phangan gadal ne ha se state government gi da kaya ni yam kai bado kodama na ha se mi khudima property loi phangadabani haibam leire mi khudima property loi phangadabani haide aisu property phangde ne property se aina loi yon thokre eka se yon thokre ai ngon leram eka aduga ai amta leitre ai lebam leitre kan sarkar ai property ai leigidabani right to property ai property piro haiba ya banate ba ko ado right to property se longthokre dana hujikti fundamental right tagi just ma se legal right oi kare dana ko ado right to property sisu ko kana ngasai gi legal right oi gri sisu adu gi maram dagi ni ko andi ngasai gi pi badi ya fundamental right oi tara gadi ma suction na pi ga dawni ha bangi rule am line ado pi badi ya tre ado mana fundamental right tagi longthokre but ma se ngasai gi equality before law se ille kaina di property se property gi matung ina mangon da tax ka do inatra tax to mangon da na lupa ka nangon da na lupa ani ni ka tara ga di sauro idro ko right to property su
ꯇꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯀꯣ rule of law ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ fundamental right judicial review ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯀꯣ judicial review ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ courtꯇ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ any judicial review ꯍꯥꯏꯁꯦ any government pass ꯇꯧꯔꯛꯄ law ꯁꯦ ꯃꯁꯤ law ꯁꯦ ꯑꯐꯕ law ꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ law ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ constitution ꯀꯥꯏꯕ law ꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕ law ꯅꯤ judicial review ꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ fundamental right ꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ equal ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ example ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ discretionary power of legislature ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ legislature ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ parliament ꯂꯩꯔꯤꯕ discretionary power ꯈꯔꯗꯤ parliament ꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ MP ꯁꯤꯡꯁꯦ discretionary power ꯈꯔ ꯂꯩ like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ presidentꯒꯤ discretionary power ꯂꯩ prime ministerꯒꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ discretionary power ꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕ power ꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ prime minister ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ example ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ main ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ main ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ rule of law ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ rule of law ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤꯀꯣ rule of law ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ explain ꯇꯧꯔꯤꯒꯩ ꯂꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯥꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ article number 14 ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ article number 14 ꯁꯦ statement ꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛꯄꯀꯣ statement ꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯅ equal protection of law ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ American concept ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯁꯦ article number 14 ꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ article number 14 ꯒꯤ second part ꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ explain ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ but explain ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯇꯣꯛꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯅꯤꯀꯣ article number 15 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ explain ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯒ꯭ꯔꯦ article number 15 16 17 ꯑꯗꯣ fundamental rights ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ fundamental right ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯅꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ explain ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ explain ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ comment ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ explain ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ explain ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ explain ꯇꯧꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ explain ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ room ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯖꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯀꯣ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯐꯖꯗꯦ ꯅꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯍꯦꯚ ꯑ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯦ paper 2 preparation se kamain tawni gyan tai okay CAPF AC ai mamangda ma tharui CAPF se ko second paper 2 se kano do ni ko writing do ni ko preparation se ai gi wakhad di answer e be da lay ko sunang nang de ba ai do paikha da CAPF kisi ꯅꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ CAPF ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ CAPF ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ essayꯒꯨꯝꯕ processꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ speedꯇ depend ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ English ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ but ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ essay writing ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ content-ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ content-ꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯕꯀꯣ content-ꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ preparation-ꯁꯦ double ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ half of the time ꯅꯪꯅ ꯊꯥ 4-5 ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯊꯥ 4-5ꯗ ꯊꯥ 2 content formation-ꯗ ꯊꯝꯃꯣꯕ ꯊꯥ 2 ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ second-ꯒꯤ part-ꯁꯦ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯅꯪꯗꯦꯕ
ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ CPF ꯊꯥꯗꯤ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯄꯦꯄꯔ 1 ꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯄꯔ 1 ꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯄꯦꯄꯔ 1 ꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯦꯄꯔ 2 ꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯗꯦꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯦ ꯇꯞꯄꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ इरक्पा मतमदा यामना तप्पदो लाइक फॉर्मेट करी कादी कयिम लेते पेपर 2 की प्रिपरेशन की ओइनदि फॉर्मेट से कैसु लेते बतबदबो अखोइना कोचिंग गुम यावरिबा दे मी सिनि यावरिसे कइनो कोचिंग यावरिसे कइनो कोचिंग दे फंगि CPF की कोचिंग दे का फंगि से मटेरियल दे ई दबे मटेरियल दो अदुदो खरा थु नंगोदा लैता तारगदि मदुदो कई हाइने मटेरियल दो लैनबा एसे इनबगी को अदगी हिंदू खबरदगा यावबा मगी वार्ड का लेतना को फसा फसा वार्ड का से खोंकलगा और कहनी आर्टिकल याम पाबो को आर्टिकल दो प्रेसेस राइटिंग का तौरिसे पैखादा प्रेसेस राइटिंग की पेसेस तो ई पाबा नंगद्रे अदुगा पानम होनरिङाइदा अदुदो एक्सप्लेन तौनो होनरिङाइदा प्रेसेस तो इनम होनरिङाइदा हाइदे खनबै मतमसे लेते तसेना खनबै मतमसे लेते को पुग होम पीबिदुदा खंदे से इबगी मतमसे खनबै मतमसे लेतनिना यारिगै तौगे हायर तारगदी प्रिपरेशन तौगे हायर तारगदी इबरोमदो ओइना फोकस तौ इबरोम प्रेसेस राइटिंग ओइना एसे तरुक लतरे पिरकपदो एसे मरी र मंगा र कथा इरम तो के प्रिपरेशन तौगे हारगदी इबसे याम तमो आई खंगे हारसु यारो मटेरियल लेरे हारसु यारो इयोबा स्पीड तो इगदबो को अदुगा पैखा मनुंगदसु सिगी फैक्टर अमा खखल्लोबा पैखा मनुंगदा आइगी कोकसिदा निंजिंग लकदरा आइसको सिसि निंजिंग दबिदा इसे कोलोन सी एल लेबे मैम यारो आइदे इदी स्पीड तदी इदिंग अदुगा खुदसिदा थोलो यादब कोकसिदा थोलो यादब अदुगा इदुइने चेदा आइदे बोयदा इदुइने नत्रा आइदे पेज ता इदुइने हाना कोनसु लेतबे यारो इंट्रोडक्शन दना करी इदुइने अदुदा हाना खंदबसु यारो अदुना अदुगी प्रोसेस तो देना ओइना मतमजे याम थादाहनिंगे खामरा हाइदे इबगी स्पीड से दे ओइना मकदम था आई मटेरियल दी लेयरने कोचिंग दगी मटेरियल से एकता पाइगे पिरा करे कोचिंग दा ताइजे मटेरियल गाता है ई यूज ने सुताक ताव अदो इयो आई मथंग जो था जइने थामेसे अदुगा इबसे तमसे आइदे एसे गोम इबसे को दे एसे गोम इबाइसे टॉपिक तो डिपेंड ऑन टॉपिक थी ले नो को ए टॉपिक आर्टिकल एनी आर्टिकल प्रेजेंट करेंट अफेयर्स से याम बेस्ड हो मोय बिसु को अदगी स्पेसिफिक सो याम ओय मोय ने हंगपदो एसे गा हंगा इदो क्या है नी स्पेसिफिक टॉपिक तो याम डिमोनेटाइजेशन नोट्रगा और करप्शन अदु दान हंगमनती को एनवायरनमेंट हारगे एनवायरनमेंट की टॉपिक में एक पोल्यूशन हार हंगमनती पोल्यूशन सिना सोसाइटी की फैक्टर द करी काने हाइदि पॉइंट तो कहानी टॉपिक तो दगी खरा चंचले हाइदे स्टेप अनि होम गुम चंचले अदुना खन्नबे यादे कोकता ए पोल्यूशन जिना सोसाइटी दा मेनली सोसाइटी दा करी मांगहन पी का हारना हंगप वुमेन सिंग स्पोर्ट करी द अवाब करी फंगी खोली का हाइबगुम को अदुगुम्बा टॉपिक तो खितंग डिफ ओइना चंचरपनिना कोकसिदा खंदबे यादनिना स्पीड त तपथरे पैखा मनुंगदि आई खंगे ने याबो नते को सप्पगा लेबिनि अदुना इयो आई दि हुजिक सो आई एसे हाइदि न्यूज़पेपर डोंट सेमबदबो ओइरो अमदबो ओइरो इबसे याम तमे खुदना पाबो को खुदना इरगा पाबो दुमाइन तो नोट सेमजलो नोट सेमबदा यामना फोकस पीगनो आइदि मटेरियल दी म्याम अमा लेबनि बट तवजबु कोकता खलकपदो कोकता खलगा इबदो स्पीड तो अदुदुनि को डिफेंड तौरिसे याम पुंग होमददा इदुदि यामबदिना नंगदे को अदुना नंगहनलो नंगदि सोइना पास तौ आइदि पेपर 1 दी लाइ पेपर 2 दो आइदि क्वेश्चन दी लाइ बट तवजबु इबन नंगदबानि ओके सिदा लोश लेसिंग असिगिदि को thank you so much